Samoa, ya fatu maupele mamalu. Ole tau ole na Samoa, ole nei aso. Ole tau salalea, e tau alunga ina whainga mea. Oni ai uli awale to atele ua lava o se lua. Tangata uma e se sima, se I tau so mai tua. Tasile mea Samoa, pea ngaloi le tele onu. Wailunga e mo e sulu le titi balei le ulu. Pea nunu mi faatasi o le fale tele ma le fale tutulu. Samoa, ya fatu maupele mamalu. Ila ia ole tau sala satopia. O mea mai ana mua Samoa, ua uma ona fatatia. Pela ola uma lava laa, ole fatoanga. Ai ua ilona le la au ilona totoava. Tasile mea Samoa, pea ngaloi le tele onu. Wailunga e mo e sulu I le titi balei le ulu. Pea nunu mi fatasi o le fale tele ma le fale tutulu. Samoa, ya fatu maupele mamalu. Samoa, ya fatu maupele mamalu. Leanga le tau po e whakonga pia pia tama vai ona lima. E le tau ila ole se e mai ale manaya. Ua pamali e ima le au mai mo I le mata ina. E le tau sala e a pema pai ona tau ilo ua inga. Tasile mea Samoa, pea ngaloi le tele onu. Wailunga e mo e sulu I le titi balei le ulu. Pea nunu mi fatasi o le fale tele ma le fale tutulu. Samoa, ya fatu maupele mamalu. Tasile mea Samoa, pea ngaloi le tele onu. Wailunga e mo e sulu I le titi balei le ulu. Pea nunu mi fatasi o le fale tele ma le fale tutulu. Samoa, ya fatu maupele mamalu. Samoa, ya fatu maupele mamalu. Welcome to the Pacific Business Hub.
tautua ma le au nanga le mota o Samoa service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga ese ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Olusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lepas out. Mua tapi lah telepon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua i fasa ina, lo tau maktapa ai no fuanga papengi. Mota Samoa, ore mota mo Samoa. Mata te fia au na pe mo o Samoa. Paftaile fia mai. We'll see you again. God bless. So going to divanga o le afi ina ua se fulu ma le tau minu tau te nei le tu lai lima i le tau tuamle o danga a le Blue TV ya ma tau po kalamu tau te iai ma se diai fo i afi o aso taitasi aso lulu nei aso suma le ono o le masina o yuni pe afape uka ungalo wa firu suma le tasi fatalo famo folo fantu ya Asiata maritanto proclame Tautai A'e malo le soifua maua malo le lange mama malo le fatotoa malo fo ile tauatai wa mai lo waso ia wa fufusi me lo mafau wa le longa se me ke au kango solo ai pa malo ma fatalo fatu ia elisi swafa siliona le lei lo swafa uma lava fe ala fo e te fetalo lo ai ela walunga lava le suafa o Yesu Keriso fatalofa mo folofa tua ia te oi afa pe fo le feto a e ma ua ile nei aso le tanto fa se longa na no ta ingala fo le loto ina ia fa ma sani fo isia tanto a page nei el Blue TV afa pe la o le kausa idi solo ma e kokolo solo kausu el mele le tanto live ia alu e like le tanto page le nei o le Blue TV ia na watu i le notifications fo ile le anti oi fatalofa tu so o se tafa kelope so se Samoa o fia lava le mata fanua se ufanua o lo e no piai e tautua ai foi ia o ala foi au nanga wa mafua yo na e tu ua lo ainga tu ua Samoa tu ua foi e pele ia au e fai malangantu a fa pe tu langa tau i ofisa foi am passa o le malo ia fai foi ua tu ua lo ainga no nga ruenga le tua o ke fio lai o le ase se me sili na lo fa mau lo taimi o minute mo wi tu la ele nga luenga le tua o fo lo fa mafatalo fatu Asiata ya joy ya manatu fo yo pa ia le ave o lo tanto watu no ulenga o le tunu we au talanga ta ya e mai bonga tele se yo o lava ile au tinifu ma tupulanga la lovawa pa sino nga luenga le tua ele mafai ona alo tua ngalu ya ila ufatalo fa lenga o i ya le na malele lava le mali e toa io po toa mo po wesi fa mai awana i toi fataina ni tupu io e tato fata ile tua ya la feo yo na tala le lei fata lo fatu lai so se fa fe ngainga taulangi ma fale tua feo ngai patele e so se missionale o la lava de taulangi nga o e kale CFI fata fai taulanga fata lo fatu Asiata maritato proclame ole Tautai A'e ngai fenga ruenga di ngai yaso Pole fai la amaka ngai omi mai ma e io ma e ula mai yake au ma amaka fo inga e fa le anga mea mai io ana fenga ruenga di yaso
atalofa to telo ila tau fo I le fuiono like love and share tato program ia le whangaloina foi lau whaatalofa ia I siau whai whiau siau whawhianga inga foi sunga pasta waita whata ia renga ta I leo le tapua inga foi ia se mato foi ia no i nei New Zealand walanga or kako ngure inga New Zealand o Samoa fa mai le wori I leo foi lo loa ma le au kula koa ia I dei fa mai te nuu le kalesia ia tunune ia longo inga so mato nuu le VPM ministry atalofa tuai foi ia le sunga le whawhianga inga me se le whaletua ia fa pe foi ia malu lau tele so matou nu ia me se fo so tatou ainga malava foi ma so tatou watu nu o Samoa le fangaloina ia o mpanga mamai le tatou prokalame me se fo company langolango le fangaloina ile ne yaso ke le aka ko story o le fa nge yaso io ia Asiata le ne ia fa na fa to aki mai ia fa to a mawani utara o foi ke ka alo mai le wifi le McDonald's sa o fa lunga wala tele vave va pe o le o manava nga luenga a wa makua itu I lo fa ali I de silo o le alo silo makua sainga ngai lu mo lau ka vale au e te lau va vale io ia ngal fa ia singa mo ingi fa singa ka mai ka kalo space mali le lau tau fa fia ku ia matau tau atu malongo pu ali ia te o inisi o vaenga manta ngofie o lo tu tupu si o manto watu no New Zealand nei atalo fase o se pale malana le mafuta mai perfi au Italia o I kongwa le ngo mawaile o rifo le ngo ya pe ne fa ko la kala le songo fu kasir kangaka I propose ka malo ai kenge masanga ko lu va I fa ingar pe kongo o perfi le ka mo pale ma atalo fa to sunga pale me se for to fine alana ia male tamai ta ila le ia Grace ia ese le vale de Kiki io era lea atalo se usa Asaki Maiava ka lo fai Asaki io ia a fia le ke ka ko le moi mai ngai kai era le se uso ia suitupe ia me tautonga I America io fa pe fo il no falo nga lea o le tama matua ia tu bonga male ainga atalo fa tu proclama to malama to anga en lava tu malu mo to le ronga tanto proclama ia ke poli ka ko vai ngai yaso ai tautele ila aloa nei o tongo me o tupu si o mato atunu I New Zealand nei tato mo I lungo le traffic la wala tele io leo ke kilo kunga se kausum mai ko kongurka ko kala le traffic le saule le moto way mai le city afa pe le tianga mai I le taulanga o kilani te toi fo I mai ya mato I saute ia malielo loto te tau ono sai o matua pisi mai lava sau I kai papas fa solo mai ya ele sauanga I New Market fa solo mai I lava ele sli ia a kili fufusi mai le pasi mai Mount Wellington mo tahu io sau I lava a kili fufusi ai le o mai I te irirangi mai stama ki fa solo mai manukau ai mo leanga mai le tano le tato au wala tano fo le po le au wala lilo e fa sa mo ngor ngi mo le tano ia por kako au wala mau ava vela o lete se su mai matala mai o au le fai tu langi le ia o nai wa mata pisi mai tanto le kifa mai lalo I Mount Roscoe fa solo mai nga I ngai o ne hanga sawa I mangele ia matua ia tili fufusi ia la le pasi le off Messi Road fa solo mai lava se to e link mai I le pasi Lambie Drive fa si pisi le vaenga le ia lo winga mo silfia o to ia fa mai lo sa ti o ti sawa saunga le mulo fautauta o le fautonga masani mo tatou ia ai o foi ka kurkulia lo sao io ai tulituli lo sao ngale mu a wai le sau lo sao e fai ilu mo mangumi o la fiola ta va ya o ina fito ai maloli la pisi ke kile e feo ilu ngo so se ave ta vale lava fo io mafuta mai le nei time po le lava to inga sao e fa foina ma lo le tautu atunu ave taxi ave passi io ave kiliva foi le Korea ave loli pau se furu lua se furu valu se furu ia mai sia mau ave ta vale la lava sao e fa foina o follow fatu programa Asiata marita Tautai A'e o le mafu anga le wa fu ngo fa ngo anga programa ne o le Tautai A'e ia wa foi langa o le o fetaui male mai ai o favor le ne yaso ai fa pela o le la sa ungi le sunga ke alu e ke fainga ruenga ia wa te tauna mai esta maftanga ioe afa pe o el tama wa tauna mai ona tali le sua ioe fa singa ka mai exercise le Kiki ioe wa
mai ona e to fa nei tu la se toru pe lua io o le whanau ta ingo le loto o wane i alu e moe i whawhenga tātou skula ti ia whatalofa mo o tau o tu wawa ia tu nei vaenga o te tupu mai ele ini vaenga te tele na o le tūlangi le i Pakuranga Botany, sorry le no wawa ia tuai le so ana nafi le fiafi le whapea na tuititi tala lipe mu ia pole mala ia le sao so ina le countdown ia walati la le toe vaveti neia ia ma toe maua le fofo lea ia o le masalo mia i le potia leo no foi tau tuai o le masalo mia o se mala ia po se afi na faatupu longo winga ia wai tele ta tangata nu o Pasifika me se fo no ta tu nu o lo au mau i le vaenga ia tau tuanga ma o tou saunga le mu longo winga foi ngisi ai wa wa ngau lo foi pusa isa ma kalo foi ngasa vali o e kau fale ngome o sungu countdown ia ina ona lo ro pu yeli e tulava lo tou pa ia ma lo tou ma ia ai mai kamai ki ma ko pois o le safety ar me mo malili fiti me fauti tia me se foi o le tautonga fitalenga ya soalo pati ma lo le mafuta mai Brisbane Australia nga ta foi leo Emelia lela tangi loa ma tau mafutanga ia le fangaloina to fine blessings pele site panga ya li ia ma le tautonga sunga ya Simon io ma lo Simon le fainga ruenga de yaso o anga fia de meranga o kimu ia ni se tatou tala i meo te tupu nei se tatou atunu New Zealand o le vai aso fou le wa amata le vaso nei mal vaso fou a fa pea o lo e fa fonga mai po e maua nei tatou por kalame a o e tausia po iaina yo matua po tangata matutua i lo mota me lawa e luas sorry e vai rero e ono se fulu lima tau sanga i lunga atu o leo le watu ile text message po le email ia le soifo maloloina e la kulo ia le aso e puka i oe mo lo tui pui or koviti au ala ke ko e popole so walu ke ku lenga le fre mai io o ele tamama tua o ngoli manga i runga ngala pensionga ba nga le ia maku kama o sati o ile ai ka usisira ka la le pensionga ri so ia la ba nga le ngoli manga i runga ia tautuana e luatu le text i lau numera po se email foi pe afa pe wa lestalaina le email i lau fo mai awe ke popore ke le alu ka le skala o la wa yayo fa maunga e tato wa GPs fo i tu wa tato fo mai vai ngala na le la ku le text ya ke oi e ia kuroa ta watu le aso ia e te tala au tu ai pete su tu ai e failo tu pui ole covid manatua o tatou umalava le la nga i kamalea ia tasile na tatou tala le nei fiafi ia fatalo fatu fo ile au fango ngota le al VPM io ile au faiva ia sunga makesi ia me se fo ia sunga ya telea me to tele lava fo yo auto e ui ko ke le i fango kala vai samo au le dei wo to mai fai ngai au faiva ai se si kafea io e o le fautuanga tatou programe ia lava loa lava foi mai se to tele o tole mafuta mai fa talo fa apitoa ile tatou puresili o le company le nei ambe se for tatou nanga le business hub a tau sila le tatou ad le na mua tu lava ia nana sila mai ile tau sala la le lei io tamaita ia Laura ia le na o ia le o le taiulu o le fasobuanga foi o le tatou nanga le Pacifica business hub nei manukau fai o fia fala o tele lau pisinisi io vai le lava ka post i lunga o Facebook o nga o le kumu o timeline isi io ka teka kuisi o fai vai le lava sa vali mai nei le business hub ma ua le au nanga mo oe so lava se tūlanga e whaala wiloma whaala o tele ai staimi a kako washing kako pesi au se taimi e lau mahalo whaala ngia ele nei aso tasi nei o malo a fai olo e sila mai o tua kaunga kuinga le atunu ule kua kua io o kuinga fo ia sa kau vai kau vanga le sa fai o tangata tu motu io ia e peita ila ina ua le to tupu ni lau le ia o tango i roave ese o kuinga ia ai amai al tato fa lo ilo le am tato pesi foi mai ma wala no fa tata no ai to mai ta ia Grace ia male au nanga fo ila to nei o lo ngau sia ia
mafaya me taulima le atunu e kuinga ia maritele lava fo yo nisi oloa ava pe o leva nga kausu se kuinga ala na yo walo ia po se kuinga fo yo lo makua e ko pu le songaka ia po le lava julanga yai awani MC pe mai alta to fala wilo nei mai le talofa ba cha ringa tailea se ko mai kasel ta to fala wilo le mota Samoan le ta to pampensini le nga yai le mai nga ta mo oi life afonga mai Samoan e uku ingei rosa o ile ai se e kokongi ingei ai uku sa molo sa va ai ka umusu e fa ku fala ulongi ko ngi foi kumula messenger nga yo keida ele ai mo la to fa la to tavali ai le se coupe avec quoi pe mai al tanto fala ulole a we kero se fa sa ko fenga ko sa la ye ta to we val ne fa ya ta mar ta ya tau tua mara au nanga mo tau sa mo service station nei tona mai ma tau te tuina lo ta vale ma le tele unisio ma tau au nanga ese ale ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan apa itu yang baik pak ulus Matu siapa lah yang voice wow mau lah ucapan apa itu yang baik pak ulus awalnya telepon matu te sapalaya pwede e amoro taban molo no posila mua tapela uta vale pe out lua tapela o telefone ir time utu ina uta vale mala vaenga mulu mana tua fo e matu ai pasa ina lo ta mafta pa ai no fuanga pa pe Samoa, ole mota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Nila wana failau whaakau. Ili tupele na mai ili talo whaakau. Nila wana whaakau mami ke mga oi. Ili voucher. Tai fu se whanau ili lapsi mai oli. Talo whaakau umawai whaakau mene ai oli yaso. Ia no whaakau. Tau tua mara au nanga mo tau sa mo service station nei tona mai ma tau te tuina lo ta vale ma le tele unisio ma tau au nanga ese ale ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan apa itu yang baik pak ulusa awalnya telepon matu te siapa lah yang pwede e amoro ucapan
Molo nofo sila fia. Mua tapela uta avale pe auto. Rua tapela uta telefoni il time utu ina ila uta avale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe. Hota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Ya, mahalo se foto fa talo fatu Samuel o fa so ngare ni vanga o le afia fi taimi o le wantile ua tele titele a fole lima tolu so mare tolu minuto tene le lima ya po tele titele a fole lima ile tau le unanga ale Blue TV I manu kau nei ya ma Asiata mare tanto programa o le Tautai A'e kau kai ala le au fainga ruenga mai la tau nga rue a mele o pulo o ia afu ke ia fa mai kau kai o le mea ngai ka ore kwa ke ia ia le o tau sila mai fo Samoa o ma fa tasi atu I lunga nei tatou programe ai tatele yo programe le na sa tau sila mai mo ia se tasi au nanga fo ia or company lango sua a le tatou programe ia le ta lofa voucher male au nanga le na ale mota Samoa gas stations po le pamu penisini mota Samoa ia I Samoa o le whainga la se ka kou amiu ma whainga ko kongi aku ngei le penisini aro ainga la Samoa ero kasi le whainga le lei ai le yo le tūlanga le matanoi ma Grace a tasi le whainga le lei ono le fia whaailoa ke uko whapea me po le hale mele wa vatua e kire ko la fose kupe male fai mai ola per ka vale ai li rola fia kifa mai ngur vai kifa ai mana o le pensingi e te oso sa ai lungo le website le talo for voucher ale talo for voucher 40 is that the one Pacific 40 that's the one Pacific 40 ia ngai alo le purchase la talo for voucher ia mata tu le tolus full tala alu lai select le mota Samoa au nangal mota Samoa gas stations I vai tele pauanga le pamu ia kangorola ia purchase tolus full tala anga ile tolus lau tala longo winga ai ala ko kumulo sa ele umala ko selau kusi lo ngoa kusi la lo mara ngumela alo ka fa ka makeki ko sa ko uku ia fi la velo to fa talo fa filo ia tu la mahalo le ne yaso ola so nei o fito tonu la fo imole antina mana mai la to fo yo lo to tu la tina o business la iti ia mai se fo yo le fatu fatunga o la to business ia to tonu ni usila nei le la to usila ma fantasia tu male to fede por te usala ia Grace Lagisa Maiava ia ele le ia le tu o le vanoa ile tamaita I tau sala nei ia se fa ia tu fa ilo antu le fio anga ale ko kisila mai ole ko ku ngei ma fu anga wa fu yo no se mai ia le tau sala ia Grace ai se fa se sa no Grace fa talo fa fese la fanga I Samoa ia ele I fala wilo atu fo ile no po le fio anga fa penana o sa wai ma tua ia I mo fa talo fa tu fo I hei la tau mo fa penana ma wa mai nei au nanga ile nei a fiafi ai mai se fo le fa tai le sunga ya Asiata ia mo le nei ava no matango fie o fa penana o sa wai fo e fala wilo atu ai fo I pisinisi po tale ni fa penana fa mani ai fo ile atu ai tutono lo ainga ia ele I fala wilo atu le vaenga ia mo fo no o fio fatalo fa ma fa filo ia tu fo I shotama ia te lolo fa penana mai mo mai o ia le nei a fiafi o no tina fo I le ainga wa fa ilangi le lana fo launga ia le ngata fo ile fa ngalo ma tu fa le nganga ia Pastor White mal fa le tu ala le ia melody le ngata fo ile le ainga o le ministry le VPM ia ainga o malava fa tai fo to long sua le tau mafuta mai fo ile nei a fiafi ia o no of silingia we le sunga ya Asiata le nei a fiafi lo no ia o lo tama o ba ao mai le nu le sale au le savai ia ma
mawhangatongo Amerika Samoa pola moto fianga ia le ngata i lea o lo senga i manua ia o shoutina e sau mai i le alalwhanga o whangaloa o fastoouta ma le auvaa ia ma le masio nu pele lava le lo tau fusi ia le nei afiafi ia o te loa fo ia o le mato ainga ia o lo whapenana sau mai le nuu lea o vainganga i pia ia malo whaavitai Grace o le tātai mi ai manatu le a papa aveloa whaavitai o le fo ua manino i urungalu ia tūlanga malamalama ia whapeo le te sila mai mua mai ai te afio mai afio anga nei a te telele na tā ua ia mai se fo i tasile o pule matua ia matou fo i le motu i sala fai sa le aula ia whekita fo i le fio alia lua ma pumi sapista ia te ina le fo i sa le aula mala whaatufunga ngā tufunga ita tufunga pula le tufunga alofa ia ia ma le tele lava fo i o nisi o fio anga ai ele manatu ia a umar ma whakarangonga ko mai le whakaun kou kuinga Grace Lele umi taluna e whaia le nei au nanga a o sila mi o mai ia nai te sila mai sa moi tuinga le tua tuitua o le tuinga le nei o utu ina tuiluma ia whaalia kula ma le sikuinga ngei le stasi le nei tuinga tau sila mai ai ia o tūlangai a ao ma lima le lei o le tau sala ia Grace lale umi taluna e whaia le nei au nanga Whaktai lava mo le fisili Asiata o le nei ngaluenga sa whapenana ma ua whaia mai malu tolu ai le tausanga i lua awhi ma le tolu until today wa atoa nei le se fulu walu tausanga o ma whaia lava le nei mea ia mai le amatanga sa amata mai le nei ia sa tau amata mata ma whata ita ai ona e le whape ieni so ma ua ainga sa whaia le nei ta leni ia wa se fulu malu tau sanga talu ona whaatino ina pia lea au nanga. Whaavitai Grace. Se fulu malu tau sanga whaisi umitele talu ona ai se ana totongo ai malama ai se ana i ai se fuafuanga o i o le a whaepa ai tūlanga lava o lau au nanga e mai se o vaenga e te fia whai pisinisi e le nei soifua. Ma fua se atu inga. Whaftai lava mo lava noa o le mafuanga na laina o fifilia ona o maa o tele lava mai le teimi le nā luafi ma le tolu sa maa amata mai fo le e lei. Te lole nā teimi sa tau le tangata sa whaia o i maa ua lava sa maa ua amata mai le e lei ia pia ia pita iane na maa o filifili lava e mate whaia le tuinga. A wai le o le taungata o le tau mwhaia na maa ua whatau nai ma lesi mea e se asea lava iei ni tangata e whapenana iei le loa e whausia e le nei mea peo le mafuanga le na fili lava ui e whai lava e au le tuinga se i o mai le nei tengi. Grace o tai ai pea au te mana o lava o lo ufia whai tatala ia e si le whai kakala o kangaka ie fia i loa e si la fia. Na whawhiwheo na to tongo lo fia i tuinga. E iei se vaenga na fuai ona e whapea la o whaia lan mele. Pe sa masani ona whaonga o lea se vaenga wai tuinga. Whautai lava le mafuanga na lai ona filifili fo e whailea vaenga o le tuinga o le si mele na amata mai ona tausi mai fo lo maa ua ainga mal mawhanau o lo te olua o ia le na amataina ona whausia ia le tuinga ia pita iane wa unofo lava umo mawhau ia e whenga luenga lo te olua e tauna iesa o ia vaenga o te nofo whale mawhaonga e lo taimi ili whainga pe o le mele na na amata mai lava pe e whatau pa a whainga le ia fōlinga o kuinga sa whai ia pa whaftai e lea tue le tali o te le lava se sauia titilo iai ale ngata lea o paanga matangata o lo whapena ona whatauina mai a te au le tuinga. Whaavitai, o te iroa o tūlanga la atau tati tala noa, wae i le mai tau fo ia Samoa me sore toa tele. Ia, e leo fo i le fisosu ia i whainga ai tū maua whaavae ma tūlanga. Si whaisau tala, o le ale te leo vaenga fo i o sio manga lea wa whaonga i le teimile nei le whausia ina ma le whainga o tuinga le tātou au nanga.
Whate lava, ona mai le temi sa amataina mai ele nei ngā luenga. Sa whapenana ma ua whaonga ina le pulu popo po le matofi le whaonga e whai ele le langa le awha sa mua. Ia pita ane wo mai nei atu nuu ia wale tui whaonga ina ia ua whaonga lava ma ua ia laulu whapipi ia po heo wiksi e whaonga ma ua. Ia lesi tūlanga o tama whai e sui mai fo i le skaili o tuinga mai isi tuinga i mea lo whapenana o whaonga ina pe o le tauanga se tasi o le tuinga le nea lo whapenana o whaia i le siapo sa mo mao i lava le whai le tuinga lea o tam whai lava o inga lue ina se si tu i awane tutusa i au tuinga ma mea fo ilo whapena fo i mau au nanga fo i anai isi uso po o tuangane o lo whapena na whai le nea o le tuinga lai tu mai o le tuinga la o lo whapena na o fausia po lo whapenana o te winga i le tauanga. I tele lava na o mai tangata mau titilo pe whawhiwhea ona o whaia le e le mawhaia upona whamtaitala le tāleni fo i malmawa e o le alua fo le atua whapenana whaataleni ai fo i au i le whainga fo le nei au nanga i o isi mea le na o lo o whaonga ina mo shaos po whingota o le sami ia mawha ata i o le fulumoa fo i. Wow. Mai a te auia o le tangata o te fia i le angadu ua sio tātou ai me sio tū manga i whanua. O la upa i atu o le mana ia i o lona māmā. E te ua e sila mai whapea o le matua i kele o vaenga fo i ke ua kuia kui le ao o sio walo ia me se fo i o tamaitai matulanga o tau pou ma mana ia. O le matua māmā lava male i la uia lava fo i tango atu i ai ma le Grace, o le ale umi e te ngao si ai le tuinga e tasi. Le aso na taimi e whaalu. O le taimi a pea a matana o fausi e le tuinga e tasi pia la tala vali tolu i tū lao te whai ai. Mai a toha ia mai lava i ona te unga wa tūlai mai mamantango fie. O le ale tūlanga fo ile leo ni whaafitauli e whea ngai ma oe i le kamala ngai. O ame mo mi e whaafeinga tāna maua i nei sa kele inga e tawhili sau noa i Samoa o ani whaafitauli o whea ngai kau whaingo kuinga ngi kai. Whaatai lava o te loa o le i la le tūlanga o mea umalo whapenana o ngau sia le tuinga wa o tele lava na maua i nei o na tele o tatou tangata o whapenana la o mai mea mai Samoa. Iana o walu la ia le whaatau mai a la tau o saunga lue i nei ia tuinga nei. Whaafitai Grace. More i la tau le whito a tune in mai matu fisili mai fo i le tātou Facebook Live. O nei ni usila le te mawai le ye le Australia ma Amerika. Ai ono le wa ye whaafisili le tūlanga lea. O le a le tūlanga lea o nanga Grace bea whapea o le a mo mia mai e au Amerika. Langa o le tunu fo le Amerika. Ke le inga fia whai me o saanga mana ia matau pou. Tia whaiso sau noanga mo Australia ma Amerika. Ia a whapea o te loa ona e inisi fo i o pāanga fo i manisi fo i whapea nana whai mea latou o kai te au i tuinga. Ia e message mai lava whaatana noa i e mea lava o le tupe fo i e sen mai e awale le whaatau. Ia ona o kangola ia lea e post whale nei ma no well prepare le pusa ma mea e rap le iai papo rap le ina ia taunu o atu le tuinga lo atu toa ma le mea awane e se me whale taunu even i Wellington le ma o le tele lava wa alo e tuinga nei o te fausi ina ona tangtanga i mele tuinga la le se fulumoa. Ia e lava nisi fo i o pāanga la tu te le mana o e whaile sei. Ia so o le mafoanga na tu sisila mai tuinga lea e le iso na fulumoa o nei tu lava le me e mana o e tangata o nei isi vaenga mana o le fulumoa e whaile sei. Pele ai fo i so o le mena ia whailoa mai lava a whapea lava o e mana mia se tuinga ia o nawa i lunga lau page ia like my page Grace Handmade Blessings ia whapea na fo ina e
Ei, o le winga lau o lave faua o folau le sa tele ma sau no le tausala. O le winga lau fa talanga I tuinga I mawhai la fo I ona e ngā o sia e wha atatau I le mana onga o tangata. O lea lava, e mawhai lava ona o whai a whapea e tute tangtanga e lunga o lau page o ngai e tele lava tuinga a tau le mana na o ai Au tau se sila ia. skaili na o te whaina I mawhai lava ona tau whapea mai to te mana o le alto ai ngā skaili o ne eifo inisi o paanga I whapea nana ma ele mana na o I shao se mana o lava la tau na o whaata ia e mawhai lava ona o whai a paule me o te fia I loa ma po le asa o lava le to ai ngā tuinga mana o ai I ona o whai a lea mo oe. Ea le nasa mo e o foi tātou Facebook page. Mana tua o le ingoa o le au nanga le tofina Grace. O le Grace's Handmade Blessings. Na foi ei lungo le tātou Facebook so tangatanga I mai tango o mile like. Ea e mwhai la na avanoa le message mo se vaenga e te fia tala noa mai ei lava. Ioe, wha mole more kalangoa mai kuinga. Wale whala vela ve mai ku las. Grace, e nisi vaenga o leo te vai atu lungo la website. Ma tūlanga o le whaalau I loa. O le e nisi vaenga e ese mai tuinga. Ale tūlanga fo ile I pale e pengi pale fuiongo ma tūlanga whapena. O ye tau nanga mani ula le kova e kui di pia ula lopa di ale o langi ropa I usila. Ea whaftai lava ia I le whaafsili fo I le tūlanga. Ia I tele lava mea I mawhai ona o ngau sia pe o le mafu angalea. Wala I ona whaingoa fo le nei pisinisi o le Grace's Handmade Blessings. Ona o te whausia lava ia o ia o lima. Na whamanuia fo I le atua le pisinisi. Ma tele lava mea e oi pale fuiongo o pale e whao ilie e shao se tele. Na whao ngai e misa mo te whai o manga lava o ula. O tautalinga, li tele maleano o taper mats, tele maleano noa I o mea e te whimana o ai o te whausia lava mo oe pea mana o mea la au nanga I la lea vaenga. E ki oa ua I akua I si o ko rua li e fia fo I kau whaima e mea o pare fuiongo. La ngāru kau vanga mis au e rei sau TV vei keminga. O io lea. O wata I le whati whaai ua le ta whaatala noanga. O le tūlanga, o le ale tūlanga o ile o umnanga o whaasoro I luma ma whaalaua I tele. O le hafo I si vaenga e mawhai ona e tarosanga I le atunu o le lango e me se fo I o tūlanga I le whaataunga o le tātou tuinga ma isi o mea taurima. Ea whaftai lava ia o le nei pisinisi pe o le mafo angale wala ia na o fili pea o ia I le whausia ina o le kuinga ona o te iloa lava o lo whapena o na alu le leili teimi nei a o whauina ni kuina se tolu le vai aso e alu e le vai aso le na pe o tuinga nei o le au mai o le wai tangata e whatau a tuinga nei ia no mana o la vai au mai pia se I whaalawi loa atu I la o porkalame o no le whaafose ia lo sau ngani Pera mafuanga le na wo te tau sanga vaenga se te tā fila I titi mai a se ia watu tai au ia ai pe le mafuanga le na o whai ia pe ona whaina te sauno atu le sungai Asiata ni e wha pe o tuinga ni ma mawhai le ai ona o tele fo o tangata sa talanoa mai fo ia te au e winga I tuinga I le manana o ai o mamafa ona o isi whanau teine la iti e le mawhai ona siva le tau pou ma le tuinga mamafa so o le mea le na la wale ona o whai a lava ia le au nanga ia mawa o vai o walu mele wa tau tuaile ngai o ia whai tuinga o tuaile o saule o te loa le whai tuala ofisiri muri ke fia mga o ai whaapai tuinga I lo ulu langa e seki me ka kema lemo langa e talo foi no wola le I o kere I whai asa kuinga langa I lo tatonunga o kuinga o mea ia ma kou kama ia soia ia langa lea se I whaatonu la wadi ia me se foi o se assignment le wai le kaurien kuinga ia o kale ma o ngai kuinga so ai se wha mau le ke foi le wa o se e la lo mai maure umang kaudia ia la fai ko la fisiri muni ya le fai kuinga ia wai uma ya akale fia kui akale ko kuinga ya le olanga ko le wa Grace fai sau no nga muli ia ai me se fo yo le manole e te sau no ai tu sai o le fa unianga le tu le unanga
ia e mese foʻi o nisi o faaaloiloa o le numera o le a le taimi lelei e oka akuai ia kuiga ma nisi lava o vaega ia e seʻisilasila mai le mamalu o le atunuu ia au maraʻu kuiga. Ia whaftai lava ia te loa o malesi ui fo lenei a pokalame ia o a whai o mna o mia se kuina ia o lo whapena fo i o na tau maua au i Browns Road, Iwa Lima Browns Road Manuewa i le aso wharai le taitasi mai le iwa i le tolu i le afiafi i o lo whapena ona i ela o nanga i la lea vaenga i tu te maua i lava i le marketi Samoa le i Manuewa i asfarele taitasi e whapenana e aluatu e te tangtanga i fōi ma e sila fōi le tele fōi o mea whapenana o ngau sia lava ea o whapenana whamanuia i lea tua i tutono lo a inga ia amna o mia fōi ia o lei o lo o iei lunga la o Facebook page ia like my page ma share ia pitevili mai fōi le numero telefoni o le olua fitu tolu lima tasi vatasi tolu ono o le emaili preciouslina@mail.com ia e te mawaya ia ele i whaiwi ua le nea fiafi ia e mole te fo ila whaftai ona o le watoe au mai lava ui nei le business hub pe o nei lava le na amata tuaila o pisinisi sa o te whaftai atuai i le uso po le sili ia lora mo le amataina pe o ia le sa whapena soani i le teimi sa whapena na amataina i fo ile nei pisinisi ma whaalau i loa ai ia o ia lava lea sa te maitaipu le sa whapena soani i le tau mawhainga mai o la pisinisi ia mole atuai nganga whaftai te ia loa toi fo i mai toi au mai lava o ne na ia whapena on whaalau i loa atu fo i lunga le nei ala leo. Ia, mahalo whaftai Grace. E upu masani a i le atunu wa wakele mai fo i kala le awadi i nga wa sa o e fafafinge wa loko per mai ale wa i o saki mana wa i te io wa langa le wa o kuinga io ia ele pakaka i lalo o upu masani a i le atunu ia i vaenga whapena ia mai se o se whaiva e manuia ni ngata fo i lea o se vaenga fo i se matati a wa ausia mai upu le ngana whailaunga upu le la aule o le sea ula a toli e susui e manongi e sasala whapenala ngono le fia e tu sa i o lau o nanga e mai se foi o whaiva lofi a au amu ia foi o ia walanga e le lau maua uma le antua i ngā au nanga nei tautua ia e foi ai la to foi ngai fa singo lima pe ele fiangi po un kuinga ele fiangi ya ma ia sa ele mala kaka i lalo o la uta talo foi male tu lalo me se foi fa malosi sanga ia ne ayo le tai ave ai tu langa le o le foi mai tawina e maua o ile market market Samoa le ia so for ile tas I want to ingalo aso foraile te tasi ia le tatou marketi Samoa o i Browns Road i le tatou rec center le Browns Road e te suatu ai le tae au to tonu o le tatou rec center ia nganga e kokongua e turn right turn and then march straight ia sa yo le march lo mako forward march e vai a qualo ma kuala o le pauki ale ngai wa fiura le kai e ma fa le about tena ya ma kuala fe ko ai la usa vali mal pauki mai le pa out e te mau ai crazy tonu na ya e sua ina e te sila fo ile tele maleno no ya tuinga ringa tele o meta ulima se stato no famuia le tua to te liwatu fa tai fo mo no ngol tapo klame ya ala ko fa sawa le tato fa toale le talo fa voucher Pacific 40 ya male moto Samoa ai se ma ko vai pu punga se kofe ka mai ya ma fa ma vai o ko fo mela ya fa umaka ko Orion ne fiafi le la wana fa lo fa tau ile tupele na mai le talo fa voucher ile wana fa ka uma me te mga oi ile voucher sai fu se fa na ile la se mai ole talo fa voucher mo vai fa tau me ai ole ya so ya no fa
tua ma le au nanga le mota o Samoa service station nei tona i mata. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o mata au nanga i se. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan. Apa itu yang vai pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posila fia, mua tapi lau tak vale pe out. Mua tapi lau telefon ni tai me utu ina lau tak vale. Male vai nga mulu mana tua fo. E matua i whaasaina, lo tau mafutapa ai no fuanga whapengi. Mata Samoa, ore mata mo Samoa. Mata te fia e au na pia mo o Samoa. Mafutaile fia mai, we'll see you again. God bless. Ya malolo sai malolo fa toa malo fo le tawa tai no wata no le tula e ono le ona ngam te tua ale Blue TV ya ile nei fo i vai nga le afi ya i taura tu tanto pokala me le tauta ya e fa talo fa mo fo lo fa fo i ya te tau pe o le fa ma futa mai se uso ya tau vanga vao ya po le sunga ya tarbau ioi malolo fo i le fatotoa lilo Maiava i nei vaenga o le afiafi. Ia renga tai leo se uso ia so setu mua. Ioe, mali tanto marketi. Ioe, oa mai rinka ku kalori. So le, o e sera ukau vai kalori meru wa iai. E fōringa mai o le e kalomi e rausunga. A talo fatu ai foi, e le tato pulenga o le marketi Samoa i pui nui. Ia fa pe foi o fele ke fa asaviri mai fa pefu so roi dingi vaenga o le afiafi. Ia e tele tutu no le fale aluma ave se kako wa falifu ia nga tailea ia o se tatou pepatalo ia koko Samoa mai na le tatou market e ke la ko ke le kamakau ile peka king ai ke anga vale na ile fale na ile mai ile fu o Samoa afeinga ai la ko faya so setu o le utuli mai o Asiata mal proclame o Tautai A'e ava kwanga o fai misiruki ma o fai misiruki pomonia ia o fai Samoa e se foi o fai paka iyo ya wai kiri nga kaule mas malama o kuya nga mai ai Samoa ai alisa ele vai go te fia failo atu fatalo fatu ia ile matua fatu masanga zunga ya fata tamati por vitalinga ya fata tamati le lua ia me se foi o le tau simbo le faletua la le ia taisisi me le fanau no falo le mafuta mai sini Australia ma aposao me tau mafutanga ma lo lavale on sai ma lo fatu toa. Ya, e isi vai ngo te fia fai lo te to ke lo. Alu la usai linga ngale la kaya. O ale tau tiro ia fale fo ie ma fuiono e fa tawina i le tolu ia 4 milionga. Ko ke si va milionga ma fa solo ko ngai lunga. Ia na se to mata mai. I fale ia ngo wan waila survey o mo wainga e se ma kaukia. Ia na wailunga si sila ia. Ia o ko kanga o fale ia e te maua i le tupere nei o le tolu ia miliona te siiva pe fasolo ko ngai lunga na ua e sila mai la ia ke maua ko inga fale fa pena kau va ia ko isa o fale fo ia io e yonga poku moe ia sa vale ya ku sfuru kasi eka ia le te leo le fanua io matulanga fa pena ai e ke lola we ia le na o fale o ke fai aku ai e toru te siva milionga ele sera tala io ai fai na e alu ai lunga i te tango e sila e iai mal swimming pool ia ai la sila la ile fale le maua ka ko Samoa e ke ro ngai fa pe ala ku ngi
ele au ka ko Samoa I fale ye kolu ke siva milion a wa si lei foi ai si de sila I fale malo pipo pe no fai atu au tele tara no nei me por Kiki ai o te tango update mai nai news foi nai ai se si sila la ia e fa pe ala palalang e kau ke le mawa Samoa ko inga fale ia atu la ia tatou Samoa ia or ko inga fale la le mawa ka ko kamanga ioi kolu ke siva milionga la sau sisila only in Samoa ioi ia le na kiro e ra kwal o mantana no nei masi ia wole nga ma ia wa ka fale yang o wa sa ili faila assignment au la kuroa o la kuroa o fa mai o fa kuroa la kala se kanga I mai la fale le nga o la fa ma winga ma ya ma tu Samoa tolu te siva milion ai fa si wa ko fal mai de un ora un kora ka mai fale ngi ya really o fa tu ya o fa si ngo ya ole na ya no winga ai por ma fu anga telele rator tatu tu sa ai kala ka ai pe pao a kule rator ka ko kala Samoa ya ma fu anga le wala yo na si la mai tu langa o fale ia ka o fufu isi ia le na tsawa au tau na le just wow ia ele pe no fai atu ele o afia fuar fai ngo por Kiki ai fai fo I ka ke wow o kang yo inga mga yo ko fa fige mga yo uso lai fai ngaru ngai Samoa o isi o lai fai fale o loa upu moni lai ko kongi la fonga kele ia o le pe ma fo anga ngo ka ngoi au mai le nei le tatu wata le lunga ka toru te siva miliona ia amasi no ai o na tu blanc ia ai o ni sina o tatu tala o le so fo ile na mau mai ai na tala lo ia ile fale a onga le afio anga la lo maunga ia ile tu malo fo ile fa solo le no ama le watu wai mo lo maunga sa ngiro la pe anga ilunga ile mafa mai fa solo tu wai tan matangi o le lana maua o le tūlanga fo ile le tolu se lau I vaiva tolu se lau I vaiva afe o so fa se lau afe US America le tau au fai ia o le fo I fale a onga mo le whanau ia ave esi ka ko mafau markupi ai tatou wo I le ati nai fia ro loto baua se fale a onga lelei ia a watu pulanga lalo vaua o le afio anga ia masotat male no fo I lalo maunga o lalo maunga ele o ia o le tulanga lana le sa tu mai tatou tala mai Samoa nga ta fo I le lungo o le mele yer kai mingai e kuai mai le au fai news sa o Samoa ia wale vanga fele le mai lungo a fo dinga tatou tala fo ia wi ole o le tulanga lana le wa ia le sawa o le o le technology ni on po o le masaule na le wa ia tulanga o nanga fa technology so congratulations ia le afioanga o la monga ia fa tai fo I wa umar polongo na ifana ia nga wa mo ko fale o America ia wala ngam faingo fa nga fa penga o le tatu fale o te lo le available le tatu wa o te lo na wo to sira mai ai ono le time tapere no tatu pokalame ai tolu se lau iva se fulu iva fe America le tupe fa alu fale o no winga matango fie tūlanga o vaenga o le mawai sa ilinga manui ale whanau ala ia o onga mea onga ia whamalola le whanau longo winga so kamiki ki lalo maunga fale vau o aisi piko ngunga laka kua fale wha longo winga ua le taurola na toe aunga tata tau o le haonga ia ua kauro makua I tu I le laa ia ua na ua mana I le tātou fale haonga nisi na o nei vaenga ia o lo o mo mai Samoa ia tatou update atalo falima le mamea ne mia lima malo le no sai io malo voi le tawa tai ne so ngata ilea li o le vave pa le poi junior tau fono
ia ma le tau foi mafutanga alo fangia vai fale fatalo fatoi foi ia I le sunga I whawhenga pasta pesa leli le mafuta mai Amerika ma le fale tua ia meti ia mise fo le kalesia ia maso o se whawhenga lava mo fai ona mafuta mai le vaenga o le afiafi tato pokalami Asiata ma le Tautai A'e ma lolo nusa I ma lolo whaantoa toa ma lolo tau watai afa pe fo o le taimo le po lea ua mafuta mai o I Amerika o te rope ia o le vaveao le to telo I la tau California. Good morning. Ole hani menga ke ala umi. Ya share tato poklama e ngalo like love and share tato poklama I lungo le Blue TV ma le Blue Wave. Awone ngalo foi e avanoa le tato o nanga le nei I le mai ayo le tula I lungo le tato YouTube channel. E mafai ona tato ana tautoe mai moa I tūlanga o le tātou pokalame lea. Mana tua fo le nei vai aso le amatanga le nei o la upokalame fau le nei. I oe, mo le silafia le toatele o nei au oma pa anga fu o levana mātou vala vala. Mai lava I nisi o au nanga e me se fo nisi fale whaasala lau. Ia Asiata le nei utoe amtalia tātou wa au nanga mo oe. E tau tula unanga le Blue Wave TV. Ia le pokalame le nei I aso vai aso taitasi aso umalawa vai aso taitasi aso ngafua e tau I le aso wharaile le whanganoina lau whaafitai le tātou sponsors le moto Samoa Pampensini I Samoa vai ia aftai telefoi le langolongo sua I le poklame a le Tautai A'e ia e ngata I leo le lana au unanga tu whaatasi ma le tālofa voucher ma le Pacific 40 mana tua e mawhai o na totongi I nei le penisini alo ainga I Samoa po le Tautai Vale I Samoa e le leifo ia lea le koe maua I ngare pa se e mai o au avka vale I Samoa. A manta mai le toru se furutala se ia whaangata I leo atu le toru se launtala le te leo le penisini e mawhai ona e tutongia. E mawhai ona toe whaonga pe a whapea ua tumulo sa I Samoa. Ai le I umalama leo ngā po o le te leo lau penisini sa utu atu nei. E se na maka ukia au ngangai o wai. Mori le whamalo, ma le whaafteitele, ia le tamaitai pule a whalute, ma le lanto unanga le Pacific 40. Ua whaingo fie ai fiso teinga. Eoi, o ngā fie fuingo o wala e rungo kongo omi aku le korsuka la ukoi ingo. Ia e vili o kia ia le pikirang whaakau. Ai kari mai kai sami le whangoka. Malo tua ia te oto. Uma pira pale poi ma mafutanga mai na Liverpool au Italia sini au Italia mona fu amre to mafutanga alinga te leo mingao MT ia fa pe fo ia lo fangia vai fale ma le to atele lava o to yoe le foko ako e kau amakamaka like love and share tanto pokalame like ilunga ia ina ia fa tupula ia fo ile to tuamla unanga mo to ele leva nga o le afiafi akako se eskako musika o le pese nei la tafa pitore pese nei ko se feskako pese mole toi o lo faanga ya te auto malava wo pa anga mai le tanto proklame sama sani ona ia tele waso ia le o tato Tautai A'e o lava singore nei so ava pe o le te maua tato fasalunga I lungo le wala po fia lava vaenga te ia ia fai malia lo sa te o ti sao ia ai te saunga le mu lo fa tota musika le nei tafa toa lava mo to le fa reina se to fine tu mema ano ya mo mi so le tonga ya taruena lai ma futa mai Amerika pe cho tu le manu o to o malava su tupe ma le to ma futanga mai se le lava lo sa mo so se tafa pese le mo to Samoa mai
Felice di kaile ma pesele na mai fa samo mai o leo te fa samo antu io e ngosai mai o vania se uma ka kalango e na o se furu mo fa minuto te nei le tu lai ono te jo mo unanga ale Tautai A'e ia mo tanto Blue TV manu ka nei tanto ofisa atalo fa ya o to lima sano io e ia fa mai o fio lai fila ma ka su e mai ia awe te pole le o maua io e le ai fa mole olo le ai o le tautual nan mo te samo ai le kua kua o pensi el tamauli ya nga tai le o le tau ma tanga ma lo le sai ma lo le fa to a fa ta lo fa to fo ia io ina ia uo ia mafuta mai I manurewa io e la ka maleo Asiata ia fa pe fo ia adonai ia nga ta fo ilea o se uso le ia Emmanuel lo Emmanuel ia fa pe fo ia le fina victory ia fa pe fo ia Rose Malia ma lo la vale sai wa o ko fela po lai ko ke mo ia ringi kaimi ia va talo fa toi fo il tu melody ia ma le no falo le vanga o le afiafi mai se o to o malava o lo ma o tanto poklame ma no fa to ma lo no sai e se vai no fia tala no to tu sai fo yo le ta wo yo le pesela na uma tu nei le fionga ia le la itango mo asu wow Felice Mikaeli fa samo mai o le te fa samo tu mo tu vai sole ne tenne o vai sole ngan samo io ia sa tele lava prokalame mai tawina ia mai se fo ilan lo le unanga ale Ministry of Pacific People po le matanga luengo tangata tu motu le Pasifika le tu ai le foi mua ia le sunga po le fionga ia upito sua William Seal ia me se foi o le fionga ia nafa no tele mele la to foi ia unanga ma to tele lava ila to ia ele o fanga no ina foi ia ila to le vaenga fo ile le fanga sa ia fa pe fo ile le foto malama ia ma la to fo unanga le fionga le tamaitai pule le kolisi mangele ia melenga le no ansem ia me se fo io se uso ia le moa ma la to unanga ma to tele la vo sunga i fa onga fa te tele ia te auto fia la fo e mata ma fa longo i tau ma fainga le fa nau ia mai se la fo i tau vanga tau talanga ia o fola sua fola ava ia wala ngai tau fa samo tau le no fa tala no ina le fionga ia merenga le no ulunga por kala mele songa fua o le tau io le o le fa samo i le fa nau io tau tala fa mai tala le tinale ia te uma tata nonga no mai por kala me Asiata to tele ma fa o la ma fa na fa na na soi foi nei New Zealand ai lea e o kuro le fale lea I se ngangu o fa Samoa uma io tau tala la vai le fa Samoa taua io ia te ufa pe tatu fa tu ana I fo ile le tanto fa le ngo ia alanga tau o fa Samoa lo fa nau ia me se la fo ila man to le soifua mai ia me se fo io great grandparents me tulang fa pena ia tau o lo malanga I Samoa ala te alwa tu malau fa nau ia o lai ma ko I manging o kaukala ko ing e lo ka male fa Samoa fa ir ka male so amele ali ia ai una la ku ka Kiki ele ma mai la ku u mai lo akupi ia ngai ko pa ka ku le o ma ku I NTR ko inga la akupi ia va pena ai tango ya o le fa na o le ali ia fa Samoa ai ro ma foi poka o ma la poka la ma e foi va pe ka mai o mai this is Ali. Si so ya yo fai ia o le ali le melea ale tuna fa pena taua fa Samoa ia awalanga o le fa Britania ele to eruesi o le wa to soifua mo fai va fo ingi usila ia o la tunu o le nanu po le fa Britania longo wingala ele ma fai ya ona misi le fa Britania eruesi mai lo mo mota malawa ma fali ia ngangu loai ile awala matulanga fia lava la vasi ia o tulanga na fa ngai no ngan fa Britania ai taua le una yo to walo ma to fana ina ia I lo na tau tala ia mama na tu pe ngana e tu pe lo lotro sa no nga tama tai professor ia po o le dokta o fa ilangi folonga io e fionga fo ia dokta fanafi ai ono le tanga loa
ia le na ia saunoa ai foi le tulaga o le gagana o lou faasinomaga alusi lau gagana ia ua lusi foʻi la lou faasinomaga ua lusi foʻi ma mea uma auagi kakou pei o nai tatou uso a maori ia ua lona mea galegi kupu le tunuu lenei ia ua tulaga foʻi le pe ua faatala lē ina ona po tulaga foʻi ua seetia i pe o parolo mua on ko faalogo ai ua seetia i sumalio lo le palagi ia ua toe apata antu lai le taimi lenei ia le lai o te minga i ke le nga fai mai aka kalangoa i ngai kau matua foʻi e magai ko i ngama ro makukua i malai e masanina matou foʻi ia e talanoa mai o makou e oga tese ia la saʻo lelei latou ia o le tulaga foʻi o le faatala lē ma le faatamala sai ai ina ona po ia ina ua malaga mai foʻi ia tagata Europa ma tuutaula o latou manuao ma o latou vaatetele ina ia tunuu ia peia faamaʻifaigalega kupu igisia makuakugu ua hauaʻi io ia ua toe ale atu lotou sa ia ua magoto o leʻi gafo i pe o upu i le tai ia ae o le fiafiaga o le loto tumau lau faasamoa apoapo o lau gagana io i ke ua faifaigalo ma sola ia agae pei lea o le loo makua foʻi lele io la e valaua kua i lalo le kamaikiki alu i lalo ma le kaavali ia la e ua fiu vai ko hala papakaku ai har kamaikiki lalo ia la ua gago ai mafua isia ia ua foʻi lana ua masani a le talanoa i tamaiti le faasamoa lau faasamoa e gakumu lo gagaka gagu lo come down from the ia ai o le uti o faiga mea apo tu le tatou gagana ia ua lagai taua malo le soifua maua malo le lagi mafa pe o le fetoa e suma luga le tatou laiva ma tulaga o lo ke kilokilo kuga i mana ia ona i talafou ia e mese foʻi o tala o le lalolagi pe ona tou silafia foʻi faiga balo tale tunuu o isaraelu na ua sui ae kasi foʻi le gofoa malia ia e se foʻi lenei kausaga ma tulaga i gei faiga paloka ali e kaikasi agafoa Israelu lele mai tauina i lungo o tatou tala foʻi lele mai breaking news a le PPC news a mese foʻi o luga le Herald lea ua sui ai le faiga malo 5 tasi le ono 5 iva i le ono sefulu tasi ale nofoa lea ua sui ai foʻi ae le sitala lelei mai le tulaga i le vaega lea ua toe e saunia le fonutaga foʻi lea le president o America kama o Joe Biden ia malagakama Rusia mai Rusia lea ke lea la tauga upu foʻi e ma la fetauiga tusa o la faamatalaga ma tulaga o le vevesi ia a lea la ua tulau i le ele uma faatasi la ua i Geneva io o i Europa ia e faasauni ai mo le fonotaga foʻi lea Amerika ae maise o malo o le taupulega Europa lea la o le a toe face to face ai pe toe fesagaʻi ai se gaʻula e pei o upu le atunuu ia kaʻikaʻi malolosi nei o atunuu o le kama o Joe Biden lea la faafesagaʻi ia ma le suga ia oi foi alii le prekagi o Putin kama o Pukini ia ua laga o le faasamoaga ga Putin ia lea la atoe fesagaʻi lau alii ia o karagoaga kama makukua e ua fua le faitaufua tatou ma famai o le afetau i o le avevesi lena e kaonoka ma le tou mafutaga ne e miaʻu nei le tuuga malo le ona saʻi malo le faatoʻatoo e koe loku ali ia agemia ia mapea foʻi la ia tufine api Diana Adong se vesi siaki ma le tou mafutaga io e pea se sakupaikea foʻi malo ale ona saʻi malo le faatoʻatoa taimi o le uantile ua iai toe 7 minute afa le o le itulā e ono afa le ono ia talulu 5 ma tafaatofā mo tala tatou New Zealand ae mese foʻi 70 miliona le tulaga le tino i tupe na mauaina e leoleo i le latou operations lea sa fai lea e molia ai ia o le kagakai suafa pese suafa saiga ia ai o le alii lena faaui mai le faiga o tupe foʻi nei fraudulent o tupe foʻi e amai faagagā foʻi le faasolitulafono faaui mai le igiusila 70 miliona ae maua uma i istamaki
ka ngi kupi ia le ala o mantua I maua tai e leo ni usila ma o se matanti a fo I ua fai ngoina le malo po le tamita I palemia me se fo I o le komisina o leo o se operations of the century mo ni usila ia le operation of the century ficus full milionga tino I tupe io le na mai fa nga fo ile le au mai la mai kangaka e fa au mai nga ingei e fa ave nga o isenga io ai sau intercept kama sao ngi usila maua e atu le raid ng fai I stamaki ai maua ina le fali ka oka ngi kupe ia o le sao ni fo ile le pe e fa mama ina inei ona ave ala ia nga isenga waka ku vai ka ku ia ia o le kau ke vevesi nga le full pasing ia le pingia kama sao ia ficus full million ia fa malo ile unanga na leo malo wa tele lava na yalo matama fa nau momoli toi fo ia ulo fa anga fa malo ile afionga ia tofilau wa tasile ne yalo la tunu utamali Samoa o lo ia taita ina le unit fo ile le crime unit nei county Manukau ia le afionga ile to oli ia tofilau fa vai lua ia me se fo ia le lanto unanga ia ile fa ngalo fo ile fionga ia fa nene fata fanene se tasi fo io senior sergeant tanto I Manukau county Manukau ia male dele lava walo ma tamali I matama fa na o se tato tunu o lo ile matanga ru ngone leo ai mawolunga io me se fo ise uso ia siki male la to fo ia unanga ia me se fo il kama leo ke va ai inga pasi ya kasi leo umai pensing ya ka va leo la tamasi uso ya papaloa yo papaloa wa ya ngi ai masau o tau masau mai masau a talo fa tuai tama fa na umala va se tanto ko no o lo nga lu le front line a New Zealand tulanga malo mo to unanga ia ele fa ngaroina foi la malo foi e fa ngaroina I fa pui mai se foi so uso ya pale ia I le fa pui na I perf kasir ngai Samoa la leo I perf io makaukia kamalanga le feo ai mai ai kangi po vai ia mo me ka mai pepper spray foi ngai ia leo vai mo me kulimangu fo ie le ingi kem ai kapingi la wali ai kasasa ia la wali ngai pangka ia fatalo fa tu ilanto umo lo fainga luenga I le fa pui Mount Eden ia nga tailea o le women's weary ia fa pui fo ile weary ia le men's prison o se nephew lea ai le leo le fenga wenga inai Albany I le maximum prison in New Zealand pare moremo io ya fa talo fa tuai ya te oe fo I le nevanga o le afiafi ya bo te role walantaina e sau fo itua ya bo kama ya la ngofo ku mau e pe fo ya o la e kalo kai fo pui ia talo fa to il programma to mala se talo lo tikeri ia me se fo il to mafutanga le nei wa mai ri o le leva ri kre ko va ai te le uso ia ma lo fa to ma lo le on sai nga te le o to mala sunga to te fa nga ya lo te sa le ia le nga le mo wa u nga I ka sir ngai fa ya nga se fa sa wa ya ma ko fisinga ia talo fa lo sunga to te fa nga me se fo ai nga ni va nga le fiafi SK parents children yoi malolo foi ia fa yo le au nanga ia le vaenga le ia fa taro fa tu Asiata mal proklamo Tautai A'e ia te uto awone ngalo tanto mata upu Kiki le wai a o le songa ya iti me se foi yo le special live le songa ya iti la so tona nei le fa tatan no ina foi mal le fionga I le li ele minsta io e tu update atu e tu sai o le vaenga fo ile ai le don rate po o le fa mo longa New Zealand le la wo mana tu ile vaenga le langa ye tanga tana fa fisili mai lungo o prokala mele son nafi mai Asiata ya la ko e fa ko ese fo ia te sinta bo umana fato ese ia Helen Clark le o te mana tua e tanga tale sa fa fisili mai wo umana fato ese lo mo ko Helen Clark ya mana tua ese fato ese ngai lua o le fato ese ngale sa fa ia Helen Clark i taimi fo ia tu la ile leipa
o le whātu isenga fo i lea e taupala antu le vaenga lea o le maua sitiseni Samoa. Le mau tau ave fo i lea a o tātou nofo polonga i a New Zealand. Eoi, taimi a tātou te le i tūtua tasi. Le nana tau ave i lea o le maua sitiseni fo i e le tau ona nofo mau malama i lan tau mai lea tau sanga na i lea tau sanga. A o tātou le kolone a New Zealand i nao na pō. O le tātou whaamola longa la le na. Le sa whaia Helen Clark. Ia peiala a whaia saola o tautou manatu. Peiala le ua suia mai le whiangainga le o le kota. Le ua instead o le wha sikisengi uma. Ai mana tua, o le loma la uma whaatatana noanga ma le fionga ia anai, afa anai. Awala ni ngalo, e latu ele atoanga o le vaenga lea. Ia po fefo ua whai ia le mau sikisengi. Walanga o leu te whaalongo lava, ele i uma. O lea lava iai tua o patatua. Ele toi whaawa wina o lea mataupu. Ai mo le sila fia i tātou lena whaafisili mai po le almela koe whaamawalalo i Helen Clark o i a Jacinta ua umang whaamawalalo Helen Clark. Le ai, ese vaenga ia. O le whaamawalonga le nā, o le taimi fo ile o le maua sitiseni. Ai o le whaamawalonga le a Jacinta Ardern. Mo i lātou ia sa sawaina i le Dawn Raid. Po o vai taimi fo i o le fitu se fulu, the 70s, whaasolo mai ngai luma. Ai nga uma lava iana tomua mai maurua i taunu umai New Zealand, taimi o le vevela o le whailonga langu. A tau sa ola umawhau. Ia mapale mia ila ufai tau ia New Zealand vai tau lea. Pei o le taimi o le toina leo Mortun. Pei o le keimi nga. So o le vaenga la na lea e wha mawalalo mai ai. Ia le tamaitai pā le mia. Ia e mo ele ngoinga la afa pe ele io mai ka ko keimi nga ele ia. Tātou tau whaita tāno i oe. Ai ele se mea la o komeki e fuanga sikisengi ka ko. Ai o le tātou tāno i lea tua. Ia utu maa lama ma to tongo se moe fou i tu antu o nei vaenga uma o mwhai ona whatau nuina. Ia o sina update le na. Mo tātou uma. Tai mapati ma tau mawhatanga ngā tai reo tangalonga. I se uso ia me se fo i le wharetua. Ma eu la ai aku iau whangwhanga ngā a uringi yaso. Ma lor whatotoa. Asiata mre tātou pokalama na le ne yaso. Se la manga wasala la foi fonga vatele. Poto le tautai. Ia e au na pisi le ngantai whale le telo taimi. Al fianga le loto. Maua le nei lao lao e toi tautua i mau una mo tau Samoa le tenu. Whaaftai tele le moto Samoa le tātou sponsors o le proklame. Ma le tātou pampensini Samoa. Afe ina. Afai ua pēla u ka vale. Vili mai ingei. Kua korkoru se furu le tālofa vauta. Ia e uku eilo usahi na il pampensini vai tele. Moli wha malo le pulenga mele unanga. Ele ngantai lea. Ia o le fionga whalute. Ma le pule o le tātou tālofa. Voucher po le Pacifica 40. Ia tu sai o le lango suaina le tanto proklame nga tai lea o le Earthside. Ia fa pe foi ia manisi lava foi o tanto company lango sua. Felo il te mila vale tasi la so tai au le tau le lima. Aso tofi tai au. Ma we foi tanto malo fa la ngi le so tai au. Ai mai ro ni tanga tam le fiafi. Manuia tau rumango to le nei po. Alofa tele atu ma fa manuia le tua. Asiata mre Tautai A'e. Soifua.